Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up, limited seats available. For more details, contact the link given below. Kador bar sinong maurung keneng hak jia lamba Peter J Lawai kumusodar sinong haka arpoterik naitung arjar pun riau kala lej banya kendu yuba powel soklet em bedai kemi land and development kumsi benta ban ajimut halokalan ceiling bill kabaka konsil kadang sudap menjursen habakren sikilat pathai kubor ba Peter J Lawai loong bakador bar sinong maurung keneng kaladon yala kajong kalan ceiling kabala trikam mental kat arsnem kabadon yala ki kendon kabaka sya bandi kijaka sakibriu kibana bar sinong tangkumba arpo hajar square foot bat lada tam yakata kinhab bansim yakarai jong kador bar pelun boro kawai uloong bahadin baka konsil kalaweng yak section 16 kalan a kumta kaladon kam ban kuntup lang yak kajing ai jumut kador bar sinong khnang bakan la ban yadai ka khando ko siap na kajing di thiet pathar ke jumut kendo ni kal ski ya i ya min cha chung kalan ba powel soklet kalong halot ka rai chung ka komiti ban wan kendo kal ski kalong ban Sengau hi nomor ba kumbolong mentah ko ka dobar sinong mor penang ya don pai kan ka lan seling ko ba sinong kalau bu te kumtang iwan ne kalong bat pan ya kajing itho bat notify kan ka lan seling jo sinong ko bang ya bu kumba arpo chas kat put ba ngila ban thiet chaka ki bi ban bar sinong bat pala ti kata komot kubla ban thiet chaka te la pala ti ka arpo chas kat put don kam ne ka rai ko dobar plun ro we te kini ka lan seling jungi ke de bangila don matala ar snam tam ngila partis te borok ki noksusnong kila ibujur ban trekam kane te kemudian trekam kaya bi sisa chmat te kemudian mentah hadin bagi laweng itu ga section 16 tengi iba ya sekan dan kam ni kesnong mentah bakan don la ka jongka lan seling bon itu no ikane ru apok kane ka lan action ka council ban kutup ikane ka lan seling jungi knang bakan ka jd thit khando kan skam ma ki thu pengiwan ra ikane ka lan seling kalong na mentah ban yada ya kane ka jing sintut ya khando si batang wei bru numla ban thit e kolom ko wa di popo akar te khna ban ya dai kata gajing ya thit pathari ka khando sia ko snong pathau tengi bu me kene ka lan siling te gajing kendo kolom bostanat na kalian ba wel kolar ba simthia ban pe ikne kam tel da idon kam no ko ni kolar ban pon tip ba ni yo ni song ni tren bhai ne ka tu kajing kwa jung phi ban kene kwa ban thep lang ye kane ka an jung phi hapo ka lan sling jo ka konsil om no na oh nak lihat ni kuah ba kalian kat council bahkan permit dekat notification bahkan roh apa kene ka hak jaga council nang bahkan ka land ceiling jungi kan yang ke ba kumbolong mata kamut lada kumbolong mata kane ka land ceiling jungi pos nomor nang ka hakmat an kamut se kala nong ka kayap no pil da garung apa kene ka land an kamut kene ka an jungi kamut kan yang ke mat ka an kumbolong mata kan long taka global rule ya kamut kamat an bukan yap no nang takadau tengiwan nang ni kendo long wat scam ni kene dari council kan bakan notify kene hi di jisi sha ga de gamram ju council na do before mishwa mo impno ega bejam tah ni kedi na do before mishwa si wat na kalian di ma bat ka council ka de bandon pa kene ki an benedai ka khandok siap khamtam ko mor kene di before mishwa ka de ka right di right ti hadin betul kalau adu no kene di right kalian baru ba ulah kam no penti ti mata ka lalong ka bresimet na kata ka private land tengi i pat ba ni don kam namar ba kajing ya dai ba babun ki kundan ki cakap ta te khnang ba nila ban nyo cakai ba don kam mesna yang sesem ban rep pendem te ni bu no ke ka an ba apo cha square foot rai do robar ba ki no kinu gibru ki bana bar snong ki la ban thit ni cakap ko snong palat ye kata kamut do robar ap song perkhat ada ki don kam te school te college te ki hospital ni kitai kemudian kita kemudian robar snong kan song perkhat seni pa kita ba palat apo cha square foot te ekene marandu before mishwara selu ara zakat saw ngila simi kara drobar rekam ni kene te ni i kene kan ni i kene ka jing e ko ba ki brio ki kendo ni i ba ki kwe isnong sengi i ba kene ki jing de chaka sek badan ki phopo akar ni i ba ka don ki chaka ki no snong ke da kalong kene ke dor mar i ba don ki brio ki ba ki thiet chaka omsu ba ki don kam ki thiet ki chaka ki pho akar ki spa akar ki le business ki chaka ki thiet ka dor patat ki de dor ko baram te kemud kila sulong gitu ki lan bang nam tatang mata ka private bakin dia petang siwe pat ni ide kalong ni kedul ka snong ka thau ka snong ka siap
Tenta kadau komod ni wan ra no le ka an nang ban yada ya ka ching thmu ban suthit pathar ki chaka ban kala business ka te kata di thmu chi baling la pakhat pan adu ki kwar mu sha ni ni ken chimar feel se jing dili de section 16 hak jisau jing il se ke usul ki kene tha ki jing ya de the chaka pathar kala te se kadon kene ka chikta ne ki jing do chaka chi brio modok ngabong ba kenok bro kisnong dan kisnong juga perkhat lem dan kisnong juga se ki bom perkhat tu ya kata let's say nang jing ije konsel ya kata kamu kawra adilit no kene 2016 sai let's say habade ba kene ga benta tangai sai kata ga jing ije junta re habade ba kene ka benta te kene jing ga don pa kene ka lan seling kamut ngi ba ka jungi let's say kalong ka kaya dawa ken ko bolong ta ke bengi practice ngi ke kamut ka matoi ke rap haken gin krisno maru hati mor kena ngila bon wa ka private lan ngila bon ra ka lan seling ke ka no tamle ka right lan to habade bila kalian jingi bolong bertanya padan ban ong hador ni bentar demari kene bentar la se dengan kren kamjrong la sing hapsyong wa ga barsnong ban perhan tinggi tang up syai kene ka cingkerpat jingi nam ta ban yo kene ka recognition but notification ya kene ka existing land seling jingi tinggi sepek kan hadin kata kalau beno la kata ka jingwen ka section 16 ka kata ne mi kene ka kendon jingi kalau dah kemudian cerita ini kemudian benong, kemudian kadang cerita ini tengah habis peningin kita. Dia kemudian bertanya pala ben ong nomor kadrobat nomor kena kalau dalam kejong kalan seling. Dia lagi ong pakai 16 kakta ka lan seling jungi tengah habis kerana Dia kemudian mentah kemudian lagi jungi kerana pala ben ong bakal kakta ka kakta. Ya ka lan seling jungi nomor ni dang ai kena proses. Ngila benong tindo saya kata ke syah company ya senang duki. Rengi ben ong bor ne bangin ong ba kita senang borok kenbur ka ibale mengi hai mla man ban ong mangi mo are lata cindala kiwi kin bot lang ngatai kan hasibun wa kiwi snong kin don la kajong kalan seling ba kanu we buru la ba chika hak snong thau chuki ngatai kan hasibun kalong ruti bro lang hatu nak liang UM mula ban pendung ipi ya kani ka an jupi hapo ka lan seling joka konsel na kiliang ya min chat import ong ba improng hapo kalan ap chudus masel sundai yung bangin sapek study swai kene dan sapek ini belum tambah le ketemu sapun sapitip saya syong pa ya terbaik ke belak le nakaliang ba Powell Soklet uloong ba nakaliang ka dorbar snong maurung keneng kakwa ban pendrung ya kalan seling jongka kabala trikam nadu snam arja kat saw hapo ka section sipo ka KHDC lan ak arja arpuwei kenang ban yada ya ka jingti jaka pathar de kibrio kiban bar snong nalor kata uloong balada kiwei ki hima nalor ki dorbar lada ki don kum kani ka jingsong thu kan long ka bayar bah nakaliang ka dorbar snong maurung keneng ka bah apo ka kharim simship haka jinglam jungi ba Peter Lawai ibang kamu soda be kasnang ran kaddu bagi khat jaga step committee jo kasnang ma kila wan ikade ka jimtho anga kamu ya min charge jonggalan bakila bu ka to kan iki point ma kumka jingkarpa iki ban itu ya kata ka sailing ka jongki ba ngana sota di simun ba ngan lap ka ngamju khamlap ba kinon kisnong ma kibada bu ya ka sailing pe seling kembang pil kan mau hi ka kami bahkan diketin dengan dikasi cepat tu mata kemud ka jengbu nani ka jeng penmang jaka nani ka jeng bu limit haduk kat nung ngila bandi ya ke jaka ke jongi la kalau ke jaka rat ke jaka jong ka hima ni kita ki bagi ong kita ki kendo nani ke jaka jong ki pai ba mo tek ika ba snutanat ka ba ngelayo ka jeng tho nak kalang jong ka do ba snong maurin kring aga balik tu do sodar bagi dekat di komiti kalong bakasnong nadu usnam arja khasau kila dan la kajong ka ceiling mo nani kata ka jengbu limit nani kata ka jeng penha ha ka bai dei bat ki jaka ki puta pokasnong bat kai ka bas ngota kalong bakadar basnong jong kamor keneng dei baka bus ka kasna ceiling nani kasna kendon nani ka bu limit ya ki jaka jaka snong nani ki jaka patma nani ki jaka rat mo ki kendora kita ye ki jaka ju kirushime kiri genti ko ki ama hani kal agoi ka point ka longba kan de ka darbas nong jong ka mor keneng na du usnam arada khatsa dum ka ra jong ka darbas nong kila ong ba kinu ki brio ani ki trash nong ani kinu ki brio ki baran ki jaka ki puta hapo ka darbas nong mor keneng na ki bahap apa pu usam jong ka mor keneng kinumla bandi palat ya ke jaka ka bahe 8 square feet Shaki Wepat. Ambil sising kena mengenya syai bakador basnong joka mor kreng da dua sampai jaka saw kala don laga joka sailing. Haka ba kala bu kendon ba kini kindo ki
beriu ki betul jaka hapo uput usam jaka dor basnong baru keneng kirumla bandi pala arpo haja square feet ya ke jaka ya kani kila bu lembaga raja ka dor basnong kamambut kidu ki beriu ki banabar mo kani ka trikam tang ya ki beriu ki banabar jaka basnong baru keneng mut kidu ki beriu ki bamde ne po basnong baru keneng kinumla ban thit jaka palat ya ka arpo haja square feet po baru keneng kamambut lapan cakap kini ya ki mungkin dan cakap hapo orang keleng. Nanti kapa arpat kilong ba ada di palat nalor jong ketika arpo haja square feet mo lagi dan kam ya ka resolution ya ka NOC nani ya ketika rai jong kata basnong orang keleng mo kalau ya kasrim dia ketuka amin orang ini orang tu kepon ibu ikan ika ka ceiling na kam taki hospital na kam taki chakarap na kam taki kingdom kam bat ngila ongru ah to ka provision proviso ka jungi wala na ki hima ki right ki snong ki sudon kam pala ya ka ka ba ngila bu kalimet ki jungi ki la ban pan ki NOC na ngila ni ki la ban ka nu jungi te ka dor basnong mor kanen ko le ya kata kala batha ikinong snong bala da ki don kinu ki jung thiet jaka to pala ya ka arpo haja square feet kamot ta ki bri ki masya shabar ka sinong ka session ka darbar kalaban sim da resolution ni kalaban sim air ka dusi hadir ka jing ekran da ka darbar sinong kita kiri ke bus tenan te kani kra trikam mental ba kharasnam haga juga poru na kalang juga sinong kala kerpa yingi kum ka KCDC ba yen perung no aka ajo ka ceiling nagam ta ka darbar sinong mor kanang ya kani ka bakilabu ke mo pala kapakila bu ko membuat bakila ban kibri ki mana ba kani kadi teng mana ba ki ban trash nong ti kila ban thit ke baman kani kadi bitang kibri ki Malaysia bar kemula kedua kani ka kepala bu nak kalian kata trash nong ki ka i bangen penrung ya kani ka ceiling ke jongki ka section ke basifo jong ka KCDC lang ak di sistem arjar way cawan kan ka arpan ba nak kalian jongin ai kan notification bangen mula ban muted na ban yemla ban muted ya ka jaka ka bapalat arpo haja square feet ada dei kini udah kecing mutit di jaka ki bahap akador basnong jong kamorin keneng te ti ada baro king kita basnong kita kecing sutu kobok kini te ngalayo banyak keren mende abat ki ngilam jok snong ki ong baki lalek nang kini kenang baki trash nong ki briu ki beduk ki basuk ki bapak ban snai snasam apa mar keneng mo ki sekitar ki briu ki badong ki cakap ki bahe apa mar keneng ki ban dish sendi palat ya ketika aku aja square feet laban dalam ke badi san ho aja pertama laban di ke bakam he te lamba juga ketika ceiling ke belabu ke dalam basnong ngi ke nyarap ya ki brigu nya po aju snong baru keneng ting le aku ke kan babat kiru ting rasngo sui ha bai ke ke balik dalam basnong baru keneng ngangas ngo balada baro ki hima baro ki dor barra ki snong ke jongi kita kerja suatu kamu kini kamu buat ni game dalam kam mana bu ya kata ceiling mo mana penrong kata ceiling akan dikalang ai kejungi to nak juga poru haru kata gradon hiki brio ke ba 4 syai ti bai tiba ka section 16 mo kamu ang ba ngem dan kam syuk banyak consult bagi hima ni bagi raj ni bagi snong ki babun kila ang ba ni weng no ya kena kenti bang am dan kam syuk banyak consult bagi ba snong kinang mut bagi weng ya katakan consultation bagi nang habaro ki section juga tenrei ka amendment ka karshahi bah ka section ka 16 daitang ka section ka khan riu kamat ka khan riu ha ka principal act ka original act ka ong ba ka KCDC land and administration of land arjar arway kan bu ya kata ka ceiling in consultation bat kini ke hima kisnong bat kirai te an saya biang sasisin ba kan ka consultation kala yai nadu para menjur je kan ka an kadon ki jarang bat ki hima ki tarbasnong ba kom tater tenrai kai ke balngo kalong bang ngapik ka file kamnya sakmat kan ka saban bu bat fix ka ceiling ngam tiap ke ka dauru ha ki proceeding ke bailong bagini ki hima nanti imra bakom tater kamdan kanu duka proceeding ban ong bangin pentri kam yang sedang no yang ke ceiling lagi bubu kartu kilimen tengah su mudur lah dengan su balik si kadan ba kidan ki hima ki bebe
mo sedang ki hima ko ki hima ka bait dan ki hima kam sultanat dan ki bakwa ban numdon kini ka sele ti nyi ong ba nang bangin pentrikam no yang ni siling ban fix ka ni siling ngin weng no itai kentin and consultation with the basna kabomot pat ka trikam tang ni siling light lang ta muka ban kan saya kani light lang ta hangi ka kot bait tang ka bangi fix ka siling mo mong nak gibu ka stal ong no sai arka napta ka homestay gibu no si aka ha kani ka aji ka trikam konta kabomot light lang ta ni kala kot no tam kata ka kot no ta bangi pendi ya ka notification ka kot tang kata baru okikam kiman peniat akan bedai bak kini ke juna jaka kan syong baik akan syong hakirat bat hakihima ni menjadi betak yesu lah nata takut entak kumnu ki ai kumnu ki sign dia ke agreement mo shanu ki ai hangi ka terkam tak kata kat nu ki ai tangik baik te nomor mengadon lupa ki section ke bahasa Ahmad jo kan nak ke jongi ba kini ki cakarai abaki ai shanu kita kam yo NOC nani te bagi ibu mengi kalau baik tangta bagi fix sen kam dan kajing tak ikut kisnong kali kam don kalau ke baang bangin kini no ikut basnong mengi ikut tangta te bak tunjuk notification te ka juga poru do mangalak keren mau lada baru ki hima kira kisnong ki kalau ke meja lang bangi ki sotu ke masotu ka basnong baru keneng kemudian isuk ke meja kamu te wala kataru wala ka an ko komta ngan om yang sisir ada don ki baang ba oh iam bu hakajing thau don la kamai ukuran da kamai pat hak anyi la ban bu kata kenang bangi on pentri kamno yang ka siling tenrei haka jengedai pat baki hima baki snow ni dan hane pot desa konsel man pe pasuma da kando ka siap hima kira di kipet ya takaju te wala da to ka apa kadon ni ka jeng kan jeng mo ni ya kando baki di sekapor kemudian pimpinan nalo mangila bu ya kata ka siling dai nga fix ki hima ki hak ban wan ni syangi ni hak ya kendu hima pada ki di ka cakapat ka pelak nak ka babu ya to silen kai kan no kamlong kan di kamar kan kai dan dan ki ba the plat ya ka arho dan ki kan ka plat ya ka arho square feet kira banyak no personal kilo per kira banyak kendu ni kai kam kandon hiam ba construction ba muta kamur bagi pen kun no ya ka te ke jungi mangin kini no ka bor ke jungi kan no ka jadi ke jungi bangin mle ikum tai bangin kam na ka bor maki no ya ka hok ka ikhtiar kita personal yang kita bahin. Habatin, pej bahagi ke plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki marbam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya